Ngingenza kodwa niwela mkhulu waseMkhosi endaweni Xhuma ngofakazi. Ake silungisele nginikelele nje emagumbini amane omhlabane wonke enhla nasezansi ngenza ukuthi zindawuwe camagu Makhosi. Amen kumakholwa kubazalwane. Ake silungise la engenza ukuthi please do make sure ukuthi usubscribe wena uqala ukubuka le video kamkhulu waseMkhosini. And ngiyacela ukuthi ke sichazela lolu daba. Le ndaba yobuhlalo obuyisiliva ngenza ukuthi ake siyibeke isobala. Angibazi ubuhlalo obusiliva ukuthi kuchaza ukuthini. Kufana nalobu obusuke buhliye ezamanzi. Izinto ey'fika manje angizazi ukuthi iqonda ukuthini, akaze zafuneka ngisho kimi ngenza ukuthi so please make sure ukuthi wena usuke unedlozi noma usuke unani. If khona bakuyalelile kusho ukuthi ithunya zesikhathi samanje mina angazi ngenza ukuthi. So please do make sure that you find out i-answer kwabanolwazi nabaphiwe lokho. Ngibonga umkhulu waseMkhosini. Please do make sure ukuthi you subscribe abantu besihlabe siwulawule phansi emanzini. Kuyinyanga kaNcwaba esijule nje kakhulu. Amakhosi amakhulu. Angikhohliwe amavidiyo siseza nakulabo Nkosi yami osafanele baphendule lapha ku-WhatsApp. Sasekhona kakhulu. Amakhosi amakhulu. Ndawuwe. Amen.